Përfaqësues të Unionit Ndërkombëtar Pan-Evropian mendojnë se propozimi për antarësim në Bashkimin Evropian pa të drejtë vote nuk është i mirë. Të gjithë duhet të kenë status të plot dhe jo dikush të jetë me status më të ulët, thot Pavo Prišić nga Unioni Pan-Evropian. U svojoj rezoluciji koju smo donijeli prije nekoliko mjeseci u Vinkovcima, Međunarodna Pan-Evropska unija je upozorila da to nije dobar pristup, da bi se na taj način i proces integracije Europe usporio i ne samo usporio, nego doveo u pitanje. Mi ne smatramo da je dobro da postoje zemlje s različitim statusima i da se ne može kompenzirati s nekakvim regionalnim oblicima suradnje ili sa nekakvim nižim pravom određene zemlje. Andrej Lepavcov nga Ministria e Punëve të Jashtme thot se një ide e tillë ka ekzistuar në Bashkimin Evropian për një kohë të gjatë, por edhe ai nuk pajtohet me këtë lloj gjysmë-antarësimi. Megjithatë, shton se për këtë ende vetëm flitet, por zyrtarisht nuk ka asgjë. Како Pan-Европска унија на Македонија и на Меѓународната Pan-Европска унија не сме на ставот дека ние треба да бидеме членови на Европската унија во втори или во трети ешелон, како сакате тоа назначете го, но јас ова џабе го зборувам кога и другата страна, да речеме Европската унија, тие досега немаат одлучено како да бидат. Значи тоа се тековни дискусии, да нема ништо официјално околу тоа се само изјави, се базира на изјави и на поедини желби на одредени центри во Европа. Kryeministri Mickoski thot se Maqedonia është viktime e bullizimit nga Bashkimi Evropian dhe se po shqyrtohen ndarjet e vendeve në ligë të parë dhe të dytë. Ai thot se progresi i vendit ton nuk vlerësohet sipas reformave, por me imponim të shërbimeve politike. Македонија е жртва на класичен булинг на земји членки кои што од внатре го оценуваат интегрирањето на Македонија во рамките на Европската унија и тоа не се цени според тоа каков напредок имаме, туку се цени според тоа дали ќе осмениме уставот, дали ќе промениме името, знамето, банкнотите и така натаму и така натаму. И колку повеќе ова го игнорираме, толку потежок ќе биде тој пат. И толку повеќе ќе имаме препреки пред нас. Në vend që të zbatohen reformat që kërkon Europa, Mickoski ofron vetëm izolim dhe fushat anti-BE dhe bullizimin e vetëm ndaj popullit maqedonas e bën ai vet, thot kryetari i LSDM-s Venko Filipçe. Mbi 70% e qytetarëve duan Bashkimin Evropian, ndërsa i flet për bullizëm dhe ligë të parë dhe të dytë. Kjo nuk është bullizëm, kjo është pasojë e mosplotësimit të detyrimeve, drejtësi, liri e mediave, lufta kundër korrupsionit. Europa na dha një mundësi të qartë deri në vitin 2027 së bashku me rajonin. Deri tani nga Bashkimi Evropian nuk ka asgjë zyrtare lidhur me antarësimin pa të drejtë vote dhe nga aty thonë vetëm se procesi i pranimit në Bashkimin Evropian është i qartë dhe i përcaktuar.